Kompanija LG najavila je osveženje LG Soundbar linije proizvoda. U pitanju je serija kompleta zvučnika revolucionarnog dizajna namenjenih za kućni bioskop i multimediju. Ovakvi setovi zvučnika će gledaocu omogućiti potpuno novo iskustvo gledanja filmova, a igranje igrica i slušanje muzike bit će dosta življe. Novi LG Soundbar modeli pružaju moćan i precizan višekanalni zvuk inovativnim pristupom akustičnom dizajnu sa prvim up-firing zvučnicima na svetu. Ova tehnologija znači da su zvučnici pozicionirani tako da ciljaju ka plafonu, odakle reflektuju zvučne talase u ostatak sobe, čime zvuk dobija na prostornosti i balansu. Svi modeli iz nove linije podržavaju Dolby Atmos i DTS-X sadržaj. Predvodnik postavke za 2022. godinu je model S95QR, koji predstavlja sveobuhvatno rešenje, idealno za ljubitelje kućnog bioskopa. Ovaj komplet posjeduje izlaznu snagu od 810 W, 5 kanala, od kojih su 3 na centralnom modulu, a 2 na zadnjim zvučnicima, koji projektuju zvuk pod impresivnim uglom od 135 stepeni. Ova kombinacija stvara ekspanzivan i dinamičan surround zvučni pejzaž i ostavlja utisak da su i oni deo akcije. Gamerima će se posebno svidjeti nova LG Soundbar serija, jer svi modeli ove serije podržavaju automatski režim niske latencije, koja omogućuje da igranje na konzoli bude upečatljivije tako što savršeno sinhronizuje zvuk sa igrom na ekranu. Najzad, kompanija LG novom Soundbar serijom nastavlja da postavlja standarde ekološkog dizajna, koristeći materijale koji se lako mogu reciklirati, trošenjem minimalne količine energije tokom rada.